Jadi habis naik ketek. Hah? Ada yang ketakutan. Nyampe di Pulau Kemarau. Halo Pusri, long time no see Pusri. Puk Sriwijaya, tempat gue kerja dulu. Halo Put, kita lagi di Pulau Kemarau. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Guys, hai guys. Lagi di mana guys? Sama ayam. Udah foto-foto. Sini fotoin. Ayo. Ya. Agenda Pulau Kemarau. Kayaknya jalan mundur. Pagoda. Situ kita baru nyampe pagoda. Nah, di sini galak tempat santai-santai itu. Mulai panas.
Naga. Pagoda Pulau Kemarau. Halo. Panas Pulau Kemarau. Hai guys. Hai guys. Lagi di mana? Lagi di Pulau Kemarau. Kemarau. Ini guys, satu lagi guys. Halo. Ini budak buruk namanya. Itu kapal Pusri. You can see Pusri Indonesia. Pupuk Sriwijaya. Di mana? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tinggi. Iya. Makan es. Togan. Togan. Es dogan di belakang pagoda. ya, nangis. Ini yang nangis tadi ya. Minumlah dek, kurang enggak? Bang. Oh, satu lagi. Hapus, Bang. Siapa? Wawan. Wawan keselak. Satu lagi sih, kayak keselak. Oh. Oh, kayak. Enggak usah, Dinda. Hah? Kenapa? Dinda enggak mau. Gak usah. Bang. Abangnya enggak usah, Kak. Enggak usah, udah. Kenapa Dinda enggak mau? Pakai susu. Terciduk. Lucy River. Di sini pada mancing. Mancing.